Бул Жашылча базары Бешикташтагы. Бул жерде бир обзор кылып коеюн. Бул жерде деле баягындай 75 помидорлор, бадырың деле 45 экен. Бадырың арзандаптыр. Редка канча? 50 сом экен редка. Пияз, картошка, сабиз 35тен экен. Бардыгы, бирдей экен, 35тен экен. Пияз дагы, картошка, сабиз. Кызылча канча? 25тен экен. Канча? 25 экен кызылча. Эмне 20 сом? 45 деп отпайбы бардыгын? Пияз 25, картошка 35, сабиз 25. Свекла 20, 25. Чеснок канча болду? Чеснок. Эл көп бүгүн. Чеснок канча кыздар? Болсу 50 сом дейт чесноктун. Редиска 20 сом экен. Пекинская капуста канча? Редиска 20, капуста 10, басай 5. Капуста? Лереле var. Эл аябай көп. Лерен gelmişler. Так, бул жерде бадырың 40 экен, Эл көп. 35 деп турат бул жерде бадырың. 35тен 45-50ге чейин экен бадырың. Size göstermek geldi. Көк пияз канча кыздар? 10 сомдон экен. Петрушка, укроп. Петрушка, укроп. Сельдерей канча? 10 сом экен. Болору 10 сом экен. Пекинская капуста? Пекинская капуста 20 сом. Килограммы же эмесе турушу. Арзандаптыр, э? Ну, жусай канча? Yusey 2 tası 15. Эки тасы 15 экен. Ана эмечи брокколи канча капуста? Kapustanki mono 20. Жок, брокколи наркак. Adı mı? Брокколи. Sen 15'ten diyorsun ya cevizi. Nergi 60'ta. 60'tan mı danası? Kayıt ol yemeğe yaptı. Hoca buna top kaldı. Değilsin. 2 kilo 15. Reklamdan diyorsun. Bir mesela 3 dakika verin. Ben tavuk yemeği de beslemek. Азыр. Күрүч канча болду? 135 кызылыбы? 75. Маш канча болду? 125 экен. Күрүч Баткентке 75 экен. Кымбаттаптыр, а? Ошол эле боюнча экен, 75. Mana Batkent 90. 90 bu Баткент. Saysamızın o zaman. Арагандыкычы күрүч? Arabanı. Жок бараган. Бүгүн 12 май. Кадимки базар турмушу башталыптыр. Кыздар, канчадан эмелер? Мына зелендер 15? Eka 15. Эки 15, бул жерде арзан. Мына көк пияздагы 2,15 бе? Так, мага 2 боо бересиң. 15. Kilas 15. Свежий лев? Эмечи Райхан, базилик. 2,15. Можно 1 кило чамас? Сенде редка канча болот? Редиска 15 экен.
Kilogram 10. 100 kg. Kaba çok kança kaba çok. Kaba çok. 60. Kilosu 60 ekeğim kaba çok. Kapusta kança oldu? 60 ekeğim.